Usengo wethu bonke pelabo uzosifekela siwashele siyavuma sithi lelele siyavuma usengo wethu ngempela siyavuma ngempela ungo wethu siyavuma uzosiwashela sipekele siyavuma sithi siyavuma sifune mabishini siyavuma sifune mabuswe siyavuma uzosiweshela siweshele siyavuma sithi siyavuma siyavuma ela sipekele siyavuma sithi siyavuma Zocela abakhaphi bazolisayinela nabo. Tata. Action class ulinde. Abantu abadala abafundisa abantwana action. Mthathe esikhi. Nazi ya. Asituma. Andikho lapho. Abantu abadala mambambo sikujongisa. Komthetho engize ngawo i-Home Affairs Action 25 1961. I therefore nginikeza le certificate
esingunyaza ngokusemthethweni ukuthi ngishadile nababili ngicela ngisinike bani Usikoti. why 50-50 siyashare Banikeza ubabili ngicela nisibambe shaya izithombe la la. ya Siyabulela nazo ke. Alala. Amazinyo please. asiyesisukume bazalwane sithule lodwa nje sibe sesiyabusisa lo mshado ngiqhubeke nokunyeke now mina I'm done masiphinda lapha anisibheke ichorus yodwa nje Tiko akunangaleko Tiko akunangaleko Uko enjaweni sonke Ukonga maxesha onke Phaya ezingwenkwezini uko wena ezulwini wabukade selukhona xa zingekabikho zona zoja zikwibeke zonke zijabalala konke ube wena ungapheli ube wena usahleli unguThixo othembekile ngesikhathi zonke ishiya isibusiso phezu onke tata nonomthandazo Ndlovu ukuba ubusise umshado wabo ubusise abantwana babo ubusise umyeni wabo ubusise ifamily yabo ubusise izihlobo zonke zabo bawusekele lo mshado bababambise abantwana kuwo egameni likaJesu waseNazaretha isibusiso singesabo kusukela namhlanje bahlale izinsuku zonke zokuthokoza bahlale njalo bethandana bahlale njalo bebambisene egameni likaJesu waseNazaretha ngikhuluma isibusiso phezu kwamakhanda abo manje kuze kube phakathi amen ngizonithinda-ke ngizoya e-Home Affairs maybe next week isitifiketi esiphuma kwi-system sesesile nginikeza ngabe senginikeza sona lesiphuma computer but-ke thank you so much ngiphathe kahle nami uNkulunkulu anibusise now I'm done you can continue with your ukuthi mangoba nginenye meeting enginayo amen siyasebenza sihleli siyabulela ukufunda lapha nginikeza nje that's a short message ngithanda ukufunda lapha kwincwadi yabaseKorinte Kale ngithi kafukafu lapha kweNesis chapter 2 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehlisa ubuthongo boEdam wathatha ubambo lwakhe wenza umuntu wesifazane amen so uma uNkulunkulu ekwenza lokhu kwakunenjongo yokuthi akufanele wesilisa ahlale eyedwa kufanele ahlale ebe nebani abe nomuntu ozomncedisa umsizi wakhe so ukuthi-ke lapho kweNesis chapter 2 uma esekhuluma uNkulunkulu uthi lo uyithambo lamathambo alo lo inyama yenyama yayo ngakho-ke onke kulesikhathi esiphila kusona le-South Africa abantu besilisa bebulala abantu besifazane ungalokuthi amukho umuntu wake washaya inyama yakhe wokwazi ukuthi uma ubetha lo uzibetha wena amen Amen. athi kwabaseEfesu
madoda thandani omkeni. Umuntu wesifazane uyalidinga uthando lwendoda yakhe. Amen. Ngokunjalo nendoda iyalidinga uthando lomuntu wesifazane. Lithi iBhayibheli wesifazane uyathoba endodeni yakhe. Njengoba uSara wathoba kuAbraham ethi Nkosi yami. Amen. So namhlanje is 50-50 into enyenzayo empilweni yenu niyenze ngothando nokubambisana. Ngikhethe ukunitshela la ukuthi ngino-43 years emshadweni. Akazinelilodwa ilanga unkosikazi wami ngimshaya ngempala. Noma ngaba ngakhuluma into engayithandi, kodwa kufanele ngehle. Naye enze njani? Ehle. Ngakho-ke, abaseKorinte bokuqala chapter 13. Lithi uthando, lithi izwi lenkosi, uthando alizifunelwe ngesilono kwalo. Futhi uthando aluzikhukhumezi. Futhi uthando luyabekezela ezintweni zonke. Lesi show esithi ke kuyabekezela emshadweni mina ngisithandi njengomfundisi. Ngithanda lesi esithi kuyahlonishwana emshadweni. Kungenzeke bazalwane uthi angabikho amaphutha emshadweni, but ayalungiswa. Amen. Namhlanje kunabantu abangena emshadweni becimeze amehlo bengaboni. Omunye ebona indoda, umuntu wesilisa oyiphilela kahle kanti uzifaka enkingeni. Bahlekeke uma ngithi ebandleni. Umuntu wesilisa mayezongena emshadweni uyadinga ukuthi enze research ngomuntu azongena naye emshadweni. Nowesifazane mayezongena emshadweni uyadinga ukuthi ayenze research ngomuntu ozoshada naye. Amen. Amen. Ngoba baninzi abantu abangena emshadweni bengena becineza amehlo bengaboni. Amen. Amen. Uthando lenze njani onke liyabekezela. Alizifunele ngisilono kwalo. Yes. So ke uthando lunjengomuntu oya ebhenki oyenza investment. Uma uya ebhenki yokwenza investment usulindeleni khona. Khulumani bazalwane, usulindeleni mawuyenza investment. Okay. So Onke, what you are going to do now, even on the emsebenzini, you buy something for your wife. It's either a chocolate. And you deposit to her. The time you deposit to her, kukhula uthando, kuzala uthando more kuyena. Nanga understand? Ngokunjalo nawe nomthandazo, when you deposit something to Onke, then ukhona inzalo ozoyifumana, ukhona isizoyithola kuyena. Ngoba ukhombisani uthando. Ilamazwi abantu abame ngishiya nawo namhlanje. Hlala emthadweni wenu uNkulunkulu umbusise. Uma isikhathi besikhona benza ukukhuluma nje kodwa isikhathi asikho. Benza ukukhuluma ngendaba yomshado. Emshadweni ngena kanjani? Yini enza ukuthi abantu bangene emshadweni? Uyahlala emshadweni ningalenzi iphutha nilalele abantu abazothi emshadweni kunezinkinga, emshadweni kwashakacema, ngomnyaka ngangishadisa kwenye indawo, yathi intombazane mina ngicabanga ngisho ubona umshado sengibuya khona. Uma kwenzekile waba wrong, admit ukuthi wrong ulungisa iphutha lakho. Angeke akushaya ngesibanga umuntu mkhonyane wakho. Nawe Onke mawube nephutha admit unkosikazi wakho ukuthi no, I'm so sorry. I know emshadweni kuyinto enzima abanye abakwazi ukuxolisa mabenza iphutha. It's very difficult. But kufanele sizibophele usixolise ukuthi masenze iphutha, I'm so sorry. Aqeda umbamba umhage and then give her a kiss. No, I'm so sorry. Khombisa uthando umkayo. Those are the words I'm leaving with you. Dad, thank you so much. May God bless you. May God bless you.
yethu ezibabe sesithilo. Now ispeaker esilandelayo sicela umkhozi aze ngaphambili azosimela apha azokhethela umhlaba. Oh Baba ngiyabonga ngenhliziyo yami sengiyavuma ngithi ungumsindisi wami. Ngilamahloni angikwazi ukuphatha ngwabantu kodwa ngiyazama. Ngiyabonga kakhulu usuku namhlanje konke kuwubusa kaNkulunkulu. Ngimbongele unomthandazo ukuthi uthole umendo emndenini wazana noNkulunkulu. Nathi vele ekhaya sikhuliswe kanjalo umkhulu wethu sakhula nje wayengumfundi esontweni eSalvation Army. Siyabonga kakhulu ukuthi usahamba kwilane right. Ngiyabafisela abantwana ukuthi sengathi bangaphathana kahle bahloniphane nje ukuze baqhubeke phambili. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu konke okwenzekayo kumusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Hallelujah. Okay, moving right along. Ispeaker esilandelayo sesakulomkhwenyana umama usakwe. Sicela umama usakwe aze ngaphambili. Umakazi uzamphakamisa nje ngovudu lwengoma. Siyaya siya phambili. Siyaya siya phambili. Siyaya siya phambili to the beautiful city of God. Siyaya siyaya phambili. Siyaya siyaya phambili. Beautiful city of God. Pambili, pambili, oh, siya pambili. Pambili, pambili, oh, siya pambili. Pambili, pambili, oh, siya pambili. To the beautiful city of God. Iti pambili, pambili, oh, siya pambili. Ewe pambili, pambili, oh, siya pambili. Pambili, pambili, oh, siya pambili. To the beautiful city of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Usemthatho ndethe nongasibesi. Usiphelele abantwana siyabulela. Amen. Amen. Mna ndingumuntu omfuthi wakwasakhe isindisiwe. Amen. Izono zami ziphola. Amen. Amen. Ngumthana wami lo ndiphakamela kuba okokuqala ndiyabulela ngedwa ekhaya. Namkele bakhangela nithi side sibekwazi hlekwazi namkele. Amen. Relaxani. Amen. Kuba kukho into sanqedwayo ngibona noma seyikhulule ngokutshisa gqithi. Amen. 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 Ngizawuthetha ngabantwana bami abaphambi. Bantwana bami ngiyayithanda i-decision eniyenzileyo. Ingabe nijikeliza nihambe lisethu izinto emacaleni. This is the best decision yomuntu ozelweyo. Uyazali akhona abe indoda abe nomfazi abe nabantwana. So you've taken the best decision. Amen. Amen.
Noma kodwa ndiyabulela mntana sekhaya ngoba usisiwe apha ekhaya. Amen. Amen. Nomntana wami ndiyayibulela i-decision ayenzileyo ukuba akubone ukuba ufanelekile ukuba ube yinkosikazi yakhe. Futhi ke kuba ke usenalalo negama. Wathi igama ekhaya. Wathi wakhaya. Amen. Amen. And ndithe xa ndibamela eli gama lakho ndafilekelwa siscripture esiku-Genesis first chapter kaGenesis verse 3 uthi wathi uThixo makubekho ukukhanya kwabakho ke ukukhanya emva kwakubekho ukukhanya wakubona uThixo ukukhanya ukuba kulungile wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. So sisi uzoba ukukhanya ekhaya kucacile ukuba bekukhona ubumnyama babukhona. So your light may shine. Sicela ishine sabekhaya sicela ukuthi xa sifika bekhaya sizive sifike endaweni e-light not indaweni ebukwambile. Once uphaphe khona ubumnyama kunzima uhambe ebumnyameni but akhona i-light ululu uyibona i-direction ohamba ngayo. So sithi ke sisi akube khona ukukhanya nawe onke you assist ekubeni akhanyise ekhayeni ungamnikezi isizathu soba enze kube mnyama kungakhanyi. So ndinika loo mazwi nje abantwana bam apha ekhayeni siyakwamkela mntana sekhaya futhi siyakwamkela kudala siyakubona nje ukuba ungumntwana womntu umntwana womntu oyaziyo umuntu omdala uba uthwane na umntwana womntu ozaziyo ukuba umyeni wakhe uphathwa kanjani because uonke akangabe nasizathu soba abone uba angagqitha kuwe ngoba bayangena bayaphuma bayangena bayaphithizela kodwa wena uvela wafika wabona uba usekhaya apha ndingafumana uthandwa nokwakhelwa ikhaya nokuhlala nabantwana basekhaya because xa utshatile mntana ungagcina umtshate no-onke yedwa le fembe utshate nayo yonke kufuneka xa ufika kwaba bantu wenze ngako konke onako uba bafilishe besekhaya and nabo they have to bakuhlangabeze ngothando ungabulaleki wedwa ngoba ekugqibeleni xa ubulaleka wedwa uzawuvele woyisakale ngoba umntwana so funeka umncedise ke mntanam nincedisane keep that bond. Ngiyibonile imsesane lento njana injani do you see i-break back la ring akondawo eqhawukileyo pha kunjalo kumtshato and kulapho bakujikeleza kwawo kuba khona amaxesha ukuba kubona uba ufike kwi-cul-de-sac i-cul-de-sac ukuphela khona indlela ucima kwam indlela iphelile once ufike kwi-cul-de-sac call upon uThixo umdali owadala indlela imbangi nomgqibelelisi wokuphila kwethu emhlabeni it's God. Once ufike uhamba ufike ubona uba apha ke kule ndawo andikwazi udlula andiyazi isolution sit down and uThixo ukuthanda kanye ngelo xesha xa ungazi uba na solution eyakho afikaze ungena neyakho isolution uzibona izinto zikhululeka ubheka phambili. Amen. Amen. Siyabulela bantwana bam. I welcome you kwakhanya onke kwilantuka emtshatweni ubake ndingumama ndingumama ndingumakhulu ndingu-anti ndingumfazi ndiyinkosikazi ndinto yonke. Amen. Amen. Andiyontombi kodwa sinamkele ke bantwana bakhe. Amen. Alaye kwelo gama. Amen. Siyabulela makazi ngamazwi amnandi kangaka. The next item will be the cutting of cake. Bazoncediswa lo sisu lapha ekhanda kwami. Kodwa ngifuna ushare nje ibalana elincinci ebelike ndalibaliselwa umhlobo wami ongugqirha. So lo mhlobo wami ongugqirha une-patients ezintathu apha ekufuneke azijonge uba ezazigodusa bebengekho right apha entloko. Okay. So wenza i-final assessment aye ngokuqala kabuza uba mhlobo wam u-2 plus 2 ngubani athi hayi 3,700 athi yho hayi uphilile ndiyakubona adlule bonke balapha bobathathu i-assessment yenziwa belapha
aye ku-number 2. Mhlobo wami 2 plus 2 ngubani? Hayi lula u-4. Athi hayi ndiyavuma. Oh athi no u-divide. Athi yo nawo right. Impendulo ka-number 2 ke lo. Owesithathu azothi ambuze kana same question 2 plus 2 ngubani? Athi hayi lula u-4. Athi hayi ke khanibanize lo mhlobo. Lo 4 umfumene njani? Hayi lula 3700 dadivide ngo-divide yaphuma impendulo yami uthi wayowa umhlobo wami so ndicela simuvele to the next item of cutting the cake. Mama Qabuza angoncedisa sisi awunawukhalisa njengomane emnandi sisi fanele ukhathe icake.
Mama Zanu Funonjanu Molokazana we Mama Zanu Funonjanu Molokazana we Mama Zanu Funonjanu Molokazana we Mama Zanu Funonjanu Molokazana abantwana bedlala abantwana bedlala Okay. Sizawubulela kwisithethe esilandelayo. Siyabulela mama uqabuza ngokuncedisa the newlyweds ngokusika ikeki. So sizawucela i-friend kamakoti by the name of Cindy azenga imama maqale nje azithethela Sithanda ngemazi ngaza ngisakhumbula ukuthi akuyimhlali iminyaka esivele kakhulu isebenza naye ka-Botman from Botman sifaka eGaza so nje ngasini yena uyilethisheni uyayithanda so engifisela yena kakhulu ukuthi amphathe kahle umkhwenyana wakhe amnakekele but konke lokho ngeke vele ngizokwenza kuyena kodwa mayephila uNkulunkulu konke kuzokwenzeka so noma kuthiwa inkinga ayikhona akukho kuvula ukuthi abalekele ekhaya kepha nje uzoya phansi ngedolo akhuleke noma vele abantu abaningi vele abathanda ukubona into right so yazi ukuthi bazoba khona bazomfonela uTanda ngiyaphumu yizelewe mamazala we mamazala
Ispeaker sethu silandelayo umhlobo ka-Onke igama nguButmava. So Butmava andibulise kunonke ngaphakathi. Amen. Igama nomava malimba ukusuka nisuka le emakondweni bonke umhlobo wami ngokusebenza nangokuhlala. Ngithanda ukuthi kimi konke ngifisela okuhle emshadweni nothanda Inkosi inibusise inilondoloze ubudlelwane buqine bukhule bumelele ngakho nje niphazamisayo nithethisane umshado ngobani nithethisane njalo ubuhle bonke Inkosi bena awunawo Okay, thank you guys. Akengadlala ingoma. Hayi uzawujayiva before ngoba yena akathethanga. Yeah. Selisoko. Kukhona osisi apha nabo banayo. So uyabona uzojayiva khona imali namba. Siyabulela kuMava ngamazwi esithathu umhlobo wakhe. Ispeaker sethu esilandelayo esizokwenza imbulelo sesigqibelele nobulambile so unyamezela nje next 10 minutes zabe sobamba iplate. So ozobulela umama uMajola obulelela ekhaya kumbongi khona lapho. Kani ndiboleke niduvei.
Sebenyamanela abantu. Mfazi Kubinye. Siyaphila ngoba siphila ngantoni? Siphila ngabantu abadala. Khona konke sikwenzayo. Sinyanya zonke zabathatha. Basingenele emzini wabo singena sinje. Sidelelanga. Udibanisa lento efuna udibanisa. Amaxesha engasiyanga. Silapha namhlanje. Singofoyo dedeza sola. Sizalwa yile ntombi shoka ugcwala umsebenzi nje kulasabulanje. Sithethe imali ebomvu. Oyena okwaziyo akusho. Wayidolo lababomvu emva kwecala. Into ezinhle manje. Into ezinhle manje. Ukuze sizothini sizophuma into ezinhle kwadlamini. Ngikwanini sibewulele kwelo dlaka lakho. Namhlanje onke wakho ukhulile. Ukhulile ngene kwenyibakala. Simema ke njengangoku abasekhaya bonke bephelela abahle abanengxaki badedwe njalo simeme wona bonke abakwamila esiza besikhawulela bemxholela umntwana bemphathele esiza njalo basematolo nodla amandla vumba lempongo yami mama zelihle ukhaya lokugodukela nasi isizukulwane sakho namhlanje senze izinto ezinhle sithetha nani ke ninake njengoku odlamini ngoba sihamba sidibana sithetha kungena bomagaduzela nadada nawadabula silapha asikho apha sisenza kanjena ngoba kusemnandi into kodwa kungenxa into ukuthi thina siyacinga lokho into sisenza kanje kodwa yena ongenhla ehleli namanyani wasekhaya akwazi bathi njengoba nansi indlela efanele baniyabe ngenxa into ukuthi phaya ngaphambili intshaba zilindile njengoba wazalwa uMoses wathi kubonakala kunzima wathi umama ke ndamthatha imfake phi kunento kwa iMoses basket uyawuthola ngongezansi chila ke umama womntana namhlanje uqhaphupha umntana wakhe emnikezela kuthi kodlamini sithi njengangoku uthe uyawutholwa umama oyothi benenimba ngezansi ukuba ke njengangoku uyothi ukhohlwe inimba siyibiza ngokuthi i-instinct oye ube nayo that pain onayo ungumzali after 9 months but you have gone through difficult 3 months apho udengayo ungazazi yona nto matyiwa ukumithele ekhayeni usengxakile nto uzawubana ugabho oyoze ugwabhela ntoni na uba mnandi wegabho osemzini sithi ke njengangoku elilanga la namhlanje lilanga elisikelelekileyo lisikelelekela sikelelwa ngutata welikhaya ngoba ukuqalwa kwalendlu iqalwe usibala ekhona sathi asizukuyimela indaba yomntana ozobane sithi njengangoku onkuhlele emqashweni ongephuma emqashweni uqalisa ukuthini na thatha intombazana uze nayo ekhaya siyibona basenza ntoni nangayo angalibazisa umntwana sazi ibeka ideke esawuzenza wathi uyawuba ugqityiwe njengangoku
ngaye usibaruma wethu yena kufuneka athini ayojonga uyijonge kakuhle ngononke niyamazi usibaru ukuthi xa sebaneyenyusa kakhulu yakhe ahleke enjenje uyijongile uyibona yonke le nto ngoba uyayazi uba uyisikelele phambi koba sithi ke njengangoku xa silapha kweli khaya eli khaya sisoloko silingena ngobubi namhlanje silingena ngobumnandi umnandi kakhulu yile nto ke mna ndizixelela into yokuthi ndizawunxibile okho umtshato uba yeyomtshato kweya ngoba inayo ilesi iinqubo zam zokuphila are not controlled by me. They are only controlled by one owaziyo into yokuthi mandibe ndiyawuzalwa. I am 62 now. I am 62 now. I am so proud ukuthi ndimtshatise uPhakama, ndimtshatise uNamhla, ndimtshatise uMasandi, nditshatise uOnke namhlanje. Jonge umuntu omfuthi kanjani ukuthi uthi ubusile ndenze njani na phambi kwensuku zami zokuhamba. Ndijonge njengangoku unone into yokuthi ubazukile uthi njengangoku ndenze njani na phambi kwensuku zami zokuhamba. Ndiyathanda uba ngathi ngabamba kwabantwana bonke ndenze the little I can ngokuba kumnandi kum ndenziwe ndaba ngumuntu omdala bahamba bonke bajuba bathi bashiya mna. Andikho apha namhlanje ngenxa yoba ndithanda kodwa ndibuze into yokuthi xa ndingezi mna uzobana bani na. Inkosi yam le lonke into eyenzayo ngoba ndilelwele ndilonje yonke into endiyenzayo ndiyenza nayo. Ndiba nombuzo ndithi ndizakwenza kanjani. Uthe xa ndiphume endlini ndathi umaloza ukuthi ephume emsebenzini ngoLwesihlanu funeka baphume nje yawubheka yena ohlala umgqibelo necawe ngomvulo emsebenzini. Ndibotshwe yiloo nto mandilenze iqhinga emsebenzini ndithi namhlanje ndinengxaki ethini na. Nakusasa ndiyazi uba ndaqalisa emsebenzini at least ndibe ndikhawulele ngqondo. That's why I want it to be exactly how it should be. Utata uthethile simfume umntwana umfundisi. The objective of us being here today is just to witness that today uOnke ukwazile into ukuthi amfumane ongowakhe phakade lakhe. Ufumene phakade lakhe. Sithe sawubona izinto azisivumeli awukusibale swelekile. Sacela sathi sibacela ngempepho sabathi sacama gusho ukuthi mabavume into yokuthi siyofika kwaNdlovu baze basamkele ukuthi njengangoku sikwazi into yokuthi umntwana bengakuthi akwazi ukuthi siphile naye. Asiphelelanga kusibona into yokuthi ixesha liyahamba. Sifuna lo mntwana azalwe within the wedlock. Asenze into yoba kuthi awuthengi njengangoku senzela ntoni senzela into yokuthi we want to claim what is ours. We are claiming what is ours, but we wanted to claim it legally. We didn't want to just parachute or sibe these nails as I would say sibe cunning folks. Umuntu ongenanyani asifunanga uba kube njalo. Asixolela abantu bakwaNdlovu siyayazi uba indlela yethu isende ngaphambili kodwa sileqa ifuture yomntwana yokuthi njengangoku aze angabi sengxakini yozibuza abantwana bethu bayazibuza uba ngabakabani na. So njengangoku we are claiming this one because silandela what has been said by the grandfather of the child. What I would say today, I have to thank you all for being here. You have been with us. Zilili winyembezi uyayazi ukuthi izinyembezi endizikhalile manje zidluliwe liyeza nelakwithuba. Siyambongela for ithuba lakho eli njengangoku uyovubekile wathi njengoku nathi relay yakho wayazi into ukuthi uza kosula kanjani na. Whenever ndisekhaya benengxaki lokhu nomalosi kunzima ukubona umntwana intombazana ube nje ndithi ndinebhongo umthengo kwakhe wathi ngikwakhanya. What a beautiful name. What a meaningful name. Ukuthi nje noma ndifona nini na xa nje ndibuza ukuthi ukhona umama wakho ngoba siyamazi umama wakhe waphendula ifoni yonto yakhe. Ukuba ngaba sifuna ukuqonda ngempilo yakhe nako konke I just go through bani ngiyamakhanya. Nje ukhanya onke khohlwa kungixelela into ukuthi lo muntu njengangoku unomvusa ebusuku. I will always do that because I have got a purpose. Whenever I call, I would never call at 12 midnight. I call for a purpose. So namhlanje I am really humbled ukubona omakhelwane bale ndawo, izihlobo zale ndawo, izihlobo zethu zonke zikhona kule ndawo. Yababonga omama abadala bale ndawo. Ngibonile ugogo ohambile wathi ubhujiwe kodwa ndithe andikwazi ukuthi kwenze into ehle kanjena. Makhelwane ndingasofika kodwa ke ngosendiyacela ndiyahamba ndiyambulela njengangoku ndimbonile ugogo eqothoze senyuka phaya esiza njengangoku sinonkosikazi kaKhehla esiza naye bazofika
They have come to bless what we have said you are doing. So never ever turn your eyes away from what you have called us for today. Sicela njengangoku into yokuthi bonke abantu abasuke kwindawo ngendawo besithi nathi namhlanje we want to be the witness of this day ka-Onke. Siyenza namhlanje ngolu hlobo senze ngalo, siyazi wanixoxula ngemitshato uthelwa ngento yoba kuzawuhanjwa kuyohlala endaweni ezithile. Each and every circumstance, it dictates its own terms. So we are now following the terms as ka-Onke. Not ukuthi njengangokuthi umuntu njengangoku hayibo asiyazi ukuthi nakuthiwa ngumtshato yintoni. Everything aba-decorate up. Everything has been done. Ukuthi njengangoku ufikile ngoku let us do 1 2 3 4. Let us do 1 3 4. 1 2 3 4. So konke ubukho babo sifike belapha. We are so humbled, our decorators. We are so humbled, Bondlovu. Uthe xa sithi wathi uNdlovu nathi uqinisekile ukuthi uzoqinisekisa ukuthi wethu namhlanje uphinde ungena waphelela kadada. We are so humbled ngabantwana be-catering. They made time by 12 o'clock they were here, but it has been so unfortunate ukuthi njango izinto bezingahambi kahle. Siyaxolisa abantwana bam, siyaxolisa. We cannot be bold sithi into yokuthi njengangoku we be proud. Sawugqiba into basinihleli siyapho right from 12. Nixakwe nento yokuthi okukutya nizawuphanda kunjani na. We will accept whatever we are coming across when xa sifike ezimbizeni zenu. We apologize from our side instead of basithi njengangoku sinijonge sithi ukutya okubandayo ndiyocela into yokuthi ningababuzi ukutya okubandayo. Ezinye izinto zenziwa ngokohlobo lwazo, ngohlobo ezidalwe ngalo. Never ever question it. Just say thank you Lord, because bekusenokwenziwa sithi kufika ngelo xesha besifuna ngokuthi omnye uzophuma hambi angayofika phaya khona. But God has got his own ways of doing things. With those words, I am so glad and so humbled and so happy to see abantu ababili. Ikhangeleka le nathi sesijango abantu abambalwa. Wena uwedwa you are representing a huge clan yakho asemva. So siyabulela and khethiwe amabeze abo abanye bazile bakho into enjengalena, but they could not come ngenxa into yokuthi uyavuya khetha athi on this particular time these are the hearts that I would like to be there. And that's what we're here. Don't tell. Don't nod your head. Just go straight. Uyaphangela nanti umngane kaManuza ngisho now has left. Phangele ebusuku. Kodwa ukhangelele indlela wayikhangela wathi ihleli ndisiya basitadada ububi. Ngizawukhangela ngizofika ngoku kuba ndifuna ukuyokhala inyembezi zovuyo. We have been with her throughout. Ngibulele kakhulu kubantu abasuka eCleveland abathe nabo sibaxelela sendleleni ndathi kunjena apha namhlanje. Bafikile bathi umuntu njengangoku asikwazi wasithi sangofika khona apho ngoba sesizithatha njengefamily. Ndiyabulela kakhulu Makhosi, ndiyabulela kakhulu Ngonyaka, ndiyabulela kakhulu. Sithi njengangoku siyacama amagusha ngokuyeka zonke izinto zakho ube kodwa ngoba uhlala usuma nathi. Ndibulela akukho okuninzi ezokuthetha. I wouldn't like to drag. I wouldn't like to make it so boring. Let us live at that and then sithi nonke niyabulelwa siswele amazwi. Siswele imilomo ayaba iliwanga sibonge enhlokomo konke emsenzele kona. Camako. Okapela ngasemzini. Siyabulela kakhulu. Yes.
Okay. So, for a toast, we thought that we should come from different spectrums. So, the guys will toast collectively, but towards Onke, and then us ladies will toast towards Wakan. Mandikade. Ngicela kodwa kusondele ishampini sizothosta ngayo. Ngibone yapha kodwa siyigcwalise lapha. Share this one. Let me help you. Ngisavula maningamisi program. Ngicela naleya ivula. Ngicela ukubulisa otata, omama, obhuti, osisi, ulutsha ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Igama lami ngingu-Onke. Onke lapha engqondweni. Igama lami ngusiphelele. I-child. Kule naye emthatha. Mina ngizokwenza nje toast A1 ngidlulisele kubhuti nakubhuti sawenza i-toast ezintathu etsaleni lethu. Sizakwenza i-toast yefamily. Sizakwenza i-toast yabo babili. Senze i-toast yayo umuntu lapha. Amen. Elizodumulisa nongixolele. Cheers. Sanayo mabofa. Kawasaki. Reverse. Ayezi reverse. Kawasaki. Esibengitshilo ni-child ndakhula naye emthatha sonke wonke wami emthatha bezohlala eThekwini. Sixhumana nabanye abantu bethu abangekhoyo bebefisa bakhona bathi bacela i-toast is to ifamily. Sithuka ifamily zombili. Extended family, wonke umuntu efamily nathi sesiyifamily yabo bonke ngoba sisoloko sizama uba sibe khona bakhona bonke. So this toast is to family.
ukhulumayo cousin yakhe Onke, so ngiyabonga kuwo wonke umuntu namhlanje azosibonisa into enhle yenziwa sonke la. Sibonga kakhulu, basicela inhlanhla kuyo yonke into abazoyenza from namhlanje kuya phambili. Ithi kubo Cheers, izitulo. Cheers, odlala. Representa a couple representa umphakathi wase-Adams. Sweet umphakathi wase-Adams siyabonga. Okay. I looked up so Onke was there since 2016. Sadibana sisomakhelwane sizenzile izinto konke together. Asinokwazi ukubhalisa ezinye but it's the right siyasibona right siyaphila. But the day Onke sithi decide ukuthatha umakoti decide ukuthatha ukhanya umakoti wakhe ayinamkoteli ivesi esebhayibhileni because currently the people from the Bible. Amen. Amen. That's because that's Onke Proverbs 18 verse 22. Yeah. It's a man who finds a good wife finds a good thing. So as much as I'm living with Nazi, it's chazile kakhulu. Singama-out along the Adams. Later ends there, stashe song singama-out along the Adams. So sibukela kuye nathi, so siyamlandela. Sorry, ma. Yeah. Champagne. As a recently married young lady, I'd like for us to toast to love, commitment, happiness, resilience, to being strong together, to fighting battles together, to communication, to always having a foundation of trust, to, as you said in your vows, Bakanya, to always being friends. Because if you have those, no matter what the ups and downs of marriage is, you guys will come through the end. As much as people say, no, you guys can't like, it's an easy flow. You guys have been at this. It's just a continuation of it. All you guys have done is sign on a piece of paper. So here's to happiness and forever love.
Ngithanda ukuthi kade ngikuqaleni ukuthi ukwakhanya kumele amphekele umnini wakhe nasekameleni ngomdala. Program epolisi yewaphinda wayicacile program yami uba ndiye ndaphinda ndasikipha umqondo bese umhlophe ebhalwe ephepheni elimhlophe bengimbhalile futhi uma uba ndizamfaka akhathi nje ngizafandla ngosana lwakhe cela simshukumise ngengoma yakhe yashushu ingazweni wonke simphanje nizuze nekhathi Ngiyangibulisa ngegama elihle Jesu. Amen. Ngicela ndakusiba ningabiza. Bengicinga bona bazongizisa. Ngizawumanga lapha ugogo. Amen. Umgwebo wethu biza ugogo. Ngiyabonga ngongifaka ke bafuni. Undiqhosheke ngoba ngibona ungacelanga ngami. Ndiyabulela ngayo ngalolu suku lumnandi kangaka. Ndibulela ngokungazenzisiyo from the bottom of my heart. Ayonto ilula, ayonto yakhe noba ngubani into yoba afikelele kusuku olumnandi kangaka ngabantwana bethu. I'm a mother of 4, but now I've got only 2. Ngokufutshane nje ndifuna uyamva kakhulu. Akhona ukuthi ndiyabulela onke kakhulu uze uyithathe indawo yabafowenu abadala. Ulidishe lomzi nokwakhanya lo. Uba lo mntana usibusisa ukhe wathetha nge-proverbs. Nami ngikosho ngale ndawo ngizothetha about i-proverb nayo. Uthi a wife of a noble character is a husband's crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. Yabona ke bakhanya ikhona lonto yeyakudala nayiba ngupesi emthatha ikhona ilapha endlini bendisoloko ndizijonga phandle ndithi I'm proud of myself. I've been through a lot. Ndihleli nomyenam for how many years? Andanoma 14. Kodwa we had a very good life. Ikho ke indawo engenamagengxegengxe. Freeway buya Kapa wherever there are ukhona ihams ukhona futhi you have to awuyingambhayi ayikho indlela ethi uthi stop ubuyumva freeway never uyawutshayisa ezinye imoto senje njalo ke noDlamini nathi sathi chuqade kwase kugqibeleni kumnandi ukubi lesi sihamba sobabili nyamazi ke babelihleli ngana noDlamini ngokusekumva ke otherwise nani ulihle waye athi hey mama I wish I can have a wife like you. Uyazi andiyazi uyi-icon engayazi uba ndingayifanisa nabani na uyimfika ndi-proud futhi wayengandilinganiseli ndandisazi ndiyazi I've been through a lot so bantwana bam thathani kumngam thathana
Kodwa ke andithi uba i-abuse uyinyamezele ubakhanya. Nawe onke andifuna unyamezele abuse. Mazime nje etyeni uba kuyabheda. Makungabhuzwana mayibe indlela uPatrick Shy kudala eyithetha le njengoba ubeyithetha njengoba ubeyithetha ngomlomo nanoba engayenzi. Ngoba kaloku waqala wayenza kakhulu kodwa beseyithetha. So I won't say uba akwakhanya makasokole ngengxaka onke. I won't say onke makasokoliswa ngobakhanya. Izawuvuka inimba. Yes, injalo. So ndiyakwamkela kwakhanya with all my heart. Uba ngaba undithathe njengonyoko, nami ndawuthatha njengomntana. Uba ngaba undihloniphe njengendlela endifuna ngayo noyazi ngayo ubumama uhlonitshwa kanjani, I'll be there for you naweyiphi into. Onke I'll be next to you mntanam one way. Because ngoku I know noba ndiyephi noba nditheni, I've got somebody back at home ozawuthi take over. Uyayibona? So ndiyabonga ngayo zonke ndithi hallelujah. Amen. Amen. Ngabe ndimthembisile kuba in the next 10 minutes sawube sesitya. Sizocela umalume wethu uThandikolo atsho uba uhlelo 15 silifumana njani, esilifumana ndaweni emva kokavale umalume wethu. Siyabonga. Malume. Hayi sesilungiselele kwekhaya sifumana amanzi atshisayo ushisayo ngokubanda yonke into samkelekile kwekhaya sinajikile ngapha ushisayo Thina abantu abahlafleni. abahlafleni siyabulela Hey!
sizocela ukubulela kakhulu yena yoba nifikile namhlanje ngingalindelanga ukuba kuzocala kanje bonise sesibuso obutsha ebeni ungabazi ubone bengiqhele nje ukubona nje lapha eyadini kodwa ngibulela kakhulu uba nifikile ngoba umuntu uba ngumuntu setsho ngabantu uyayenza ngisho kanjalo so kunjalo bengicela sithi ayikapheli le program le ngicela sithi nje ukuba kwethu nje ukwenza lento esiyenzayo sihambeni siyodonga into yakhe yasesiswini apha ngaphandle sizocela ke ukubulela ngiyamama akungathi naye umama akhona amagama ngiyabulisa nonke siyabonga ukusekhulumela kodwa wekhaya ukuningi sekushiya siyabonga kakhulu ukuba nani ukuthi nathi la ukuthi so-celebrate lolu suku kangaka lona bekuwusuku ebesingahlela ngale ndlela le but-ke ngoba kwenzekile kwaphumeleleka kuhle kakhulu siyabonga kakhulu sakuthini siyathemba ukuthi sazoqhubeka lisapothe lejinitsha kuthina sayazi so sizobisana nje nabo makhelwane mabebona ngazuthi sesibheke eceleni baphinde basifundise abaqale ngendlela so siyabonga kakhulu abantu
Bye.